Għal sena oħra il-Malta Post qed tniedi set tal-bolol tal-miliet. Il-kap tal-uffiċċju filateliku Mary Grace Simpson spjegat kif din is-sena b'differenza mis-snin oħra se joħorġu żewġ tipi ta' bolol differenti. L-ewwel set li ħajroġ fid-29 ta' Novembru ħajkun set kolorit diżenjat minn Fabio Arġus u impjegat tal-Malta Post fejn qed naraw Santa's Workshop. Iddeċidejna noħorġu set ftit stil differenti biex ukoll nappellaw għal anke ġenerazzjoni iżgħar. Fil-fatt imbagħad fis-16 ta' Novembru ta' Diċembru ħanoħorġu sett ukoll fejn qed naraw in-nattività. Dan is-sett ħajkun ukoll iddiżenjat minn Joseph Sherry. Hija qalet kif dawn il-bolol huma mfittxija ferm imbosta fosthom il-kolletturi tal-bolol, il-kolletturi ta' dak kollu relatat mal-miliet jew oħrajn li jridu jibagħtu xi kartolina b'din il-bolla. Spjegat kif din l-użanza tal-bolol tal-miliet ilha sejra mis-sena 1964, preċiżament mill-indipendenza ta' pajjiżna. U l-ewwel set ħareġ fin-1964 u minn dak iż-żmien law kull sena joħroġ set tal-miliet bis-stil differenti. Barra minn hekk Mary Grace Simpson semmiet ukoll li din is-sena il-Malta Post se terġa' tagħmel inizjattiva Letter from Santa. Din is-sena wkoll erġajna minna Letter from Santa fejn il-ġenituri u l-guardian tat-tfal jibagħtu il-formula lil Malta Post fejn ukoll ituna l-ismijiet tat-tfal u x'ġugorell li t-tfal iħobbu u mbagħad it-tfal dejjem ikunu qed jistennew bil-ħerqa littra ta' Santa ġejja nirċivuha bil-posta. Din l-inizjattiva mhux maħsuba biss biex tnissel bis-sima fuq wiċċ it-tfal iżda anke sabiex tajn kawża nobbli. Li ħanamlu fuq il-Letter from Santa għandek 1 euro minnhom ukoll ħatkun donation l-Inspire Foundation. Sa dan it-tant id-donazzjoni ta' euro minn kull applikazzjoni se tiġi rdupjata mill-Malta Post u tingħata b'risq l-Inspire.